Vile afya zetu za mwili zinavyohitaji virutubisho na lishe bora ili tuwe na afya, ndivyo hivyo na afya zetu za akili. Virutubisho mojawapo vya afya ya akili ni pamoja na vile vitu tunavyoingiza ndani ya nafsi zetu na katika fikra zetu. Ni mambo gani tunayatizama, tunayasikiliza, tunasoma, ni marafiki ama ni watu wa namna gani tumezungukwa nao, familia zetu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuangalia kila ambacho kinaingia ndani yetu, kwa vile tunavyohisi na vile pia tunavyochukulia kichwani, kwa maana ya kutafakari. Vyote hivi vinaenda kuwa ni mchango wa vile ustawi wetu wa afya ya akili utakavyokuwa. Kwa hiyo jitafakari, ni vitu gani wewe unaingiza ndani yako ili kurutubisha afya yako ya akili? Asante.